ሰበር ዜና ሰራዊት ኃይል ጸላኢ ካብ አክሱም አዴት ናብ ዝተባሃለ ቦታ እንትጓዓዝ ኃይልታት ምክልኻል ትግራይ አድቢው ብምጽናሕ ፖሊስ ሙሕደ ጉረድ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ሙሉእ ብምድምሳት ብዘይወረ ነጋሪት አትሪፉ ወሎ ብዛዕባ ዝነ ካልኦት ፍጻመታትን ዜና ዓወት ከበስሩና አቀባል ቃል ኃይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጋርላይ ገብረ ጻድቅ ካብ ግንባር ኣብ ቀጥታ ስልኪኦም ዝርከቡ ናብኦም ከስግረኩም እየ ተጋርላይ ስምዖም ተልዩ ይቀጽሉ እሺ ተፈተል እሺ حسب في زين عوتات حيلتات مكلخال تجراي اللوانا تحدد نقطة عوت بعلات إسران 14 حيلتات مكلخال تجراي فلاي كابخصوم ناب عديت أبزو وفر اللقوان فولي بوتا منقو عودا قابلن منقو عديتن فولي بوتا حدا قولة أبزتو على بوتا حيلتات مكلخال تجراي عدبي بمسنح لاي إسران 15 كفل سراويت كلت أغنيا شامبلن حدا دقاف وهابي شامبلن ملو بملو سمرحتو ولا زي بلو ولا سداد زي بلو ملو بملو دمس ولو إذا حيل زي عسر شو حتى مروخات تمارخ وانت خلنت الطرف حيل ملو بملو تدمسي سيو أبزو قزيت شحتى مكاين حدا ميتن شو حتى حدا زوع سران سلسة ميتن سران مليمتر مورتار حانت باترول حدا أوتوبوس حانت ستاير زعينتها مكينة حانت تيت زملت مكينة تقاطلا تخونا حانت أورالن حانت تيتان بتعين تتحزن له نابزوق شو حتى برين 3 شو حتى كلاشن كلتا سنايبر كلتا هاريس ما أخلاي راديو شو حتى هذه الراديو حانت عباي راديو تشارجر تماريخانين أبزي دموق عاوة تمزقوا الوقع زنا يتخبابي ملو بملو انتصاتفن تخون أو قولنا سراويتنا تسلفو زاد اللي دقاف هيبيو تافتو زاقمتن العلي زد خرابي عبي دقاف هيبيو بتمساسالي كان له زينا بعسران سلسل حموشتا حسر سلسل ناي اقدف ورا سراويت كابخصوم تبقيسو أو رماراي فولي بوتا ملاقا بسبب على بوتا لعل حدا شنك لسبيت نخون حيل سألها تنكساقسا تخون أبديون جيقنا حيلتات مكلخال تقراي لعل 100 إسرائيل بمقتال كلتا 100 حموشتن أغسيلو فلاقي سعرات تقوليبو من الحريث كملاس قولن تخون بعسران سلسن بصبح حيتون بتمساسالي بعسران 4 حموشتا حسر سلسة أبدي تمساسالي بوتا أمنقو أخصومن وقرمالين أبدي ملاقا بسبع لبوتا حيل بموسخ ناي إسران 15 كفل سراويت كالعين سالسين برقيد كمون نايت ورا رقدف حدا برقيد بحوار كوينهم تمساسالي وقز تخيل انتخن قدمين وخسرون اخوان كحاسمتهم أبزعنا تدون لعنا 370 موتات لعنا 350 قصلات كلتا برين 3 كلاشن كلتا سنايبر زحلو لما تريانات تمارخن تخون أبدي سعرتهم كحاوس لذي كانوا موتاتهم من قصلاتهم بشديشتا سينة سراك كملال سوعينهم أبدي نايكالاي محلتو قوون حيلتات مكلخال تقراي نخلتهم بحبار ندورا رقدفن بلتقنان بحبار دقيسو سعرتهم تقونيبهم ندحريس كملاسو قيروهم الله إذا حيلتات اليوم أبدي حرابتات ستون وزنو فتنة بحيلتات مكلخال تقراي بذقب ناس مكته قاليهم ملو تدمساسو قاليهم زمان دعاتمون أفتز مسؤولي من لسلو كم ستة دقاقام استوالي حيلتات مكلخال تقراي بزمتشو ساعات أبزمتشو قزيه كاب قزيه ناو قزيه حيلون داتنا خلا ساتهم زمان دا مشمشو دا خيدا لنا زد مقعوتات ذي أبزخلتا معالتي تمزقبت مقعوتيو كان الزرزر انتولو تولد ما مليسنا خن الراخبينا تقراي تسعر يغني الله ሰበር ዜና የጥላት ሰራዊት ከአክሱም አዴት ወደምትባል ቦታ በሚጓጓዝበት ጊዜ የትግራይ መከላከያ ኃይል አድፍጦ በመጠበቅ ልዩ ስሙ ሕደግ ውረድ በሚባል ቦታ የጥላት ሁለተኛ ክፍለ ጦር ሁለተኛ ብርጌድ ሶስተኛ ሻለቃ ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ አለወሬ ነጋሪ አስቀርቶታል። የትግራይ መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይ ተጋርላይ ገብረ ጻድቅ ይህንና ሌሎችም የድል ዜናዎች ሊያበስሩን ከግንባር በቀጥታ ስልክ ይገኛሉ። ወደሳቸው መራቸዋለሁ። ተጋርላይ ገብረ ይቀጥሉ።
አንድ 3 የሚሆኑ የድል ዜናዎች ያሉን። አንደኛው የድል ዜና በ24/5/13 የትግራይ የመከላከያ ኃይል ጠላት ከአክሱም ወደ አዴት ወረዳ በሚወርድበት ጊዜ በሚጓጓዝበት ጊዜ ልዩ ቦታ ሐደጉረት በተባለ ቦታ ወገን ደፈጣ በማድረግ የ25ኛ ክፍለ ጦር 2ኛ ብርጌድ 3ኛ ሻለቃ አባል የሆኑ 2 እግረኛ ሻምበሎችና አንድ ድጋፍ ሰጪ ሻምበል ሐደጉረት በተባለ ልዩ ቦታ አድፍጦ በመተባበቅ ሻለቃው ሙሉ በሙሉ ያለ ምንም ወይ ነጋሪ ደምስሶታል። በዚህ ደማቅ ውጊያ 17 ምርኮኞች ያሉ ሲሆን የቀረው ኃይል ምንም ወሬ ነጋሪ ሳይኖረው ተደምስሷል። በዚህ ውጊያ ላይ 9 መኪና የተማረከ ሲሆን 107 ሚሊ ሜትር የጫነ መኪና፣ 1 ዙ 23 የጫነ መኪና፣ 320 ሚሊ ሜትር ሞርታር፣ 1 ፓትሮል፣ 1 አውቶቡስ፣ 1 ስታየር የተባለ መኪና፣ 1 ጥይት የጫነ መኪና የተቃጠሉ ሲሆን 1 ኦራል እና 1 ቶዮታ ፓትሮል ተይዘዋል። ሌሎቹ ተቃጥለዋል ማለት ነው። በዚህ ውጊያ 7 መትረየስ፣ 37 ክላሽ፣ 2 ስናይፐር፣ 2 አሪስ መካከለኛ ሬዲዮ፣ 7 ሃንድሄልድ የሚባሉ ሬዲዮ፣ 1 ትልቅ የሬዲዮ ቻርጀር የተገኘ ሲሆን የተማረከ ሲሆን በዚህ ውጊያ ሙሉ በሙሉ የክፍለ ጦሩ ምክትል አዛዥ የነበረና የሻለቃው አዛዥ እዛው እንደተገደሉ ምርኮኞች መረጋገጥ እዛው የነበሩ ምርኮኞች ገልጿል። እና እዚህ ከአክሱም ወደ አዴት ይጓዝ የነበረ የጠላት ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። እንኳን ደስ አለን ማለት ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ትልቁ ዜናችን በ23/5/13 የህግደፍ ወራሪ ሰራዊት በአክሱምና በውቅሮ መካከል ይህ ቦታ ምላኳ በተባለ ቦታ ከ1200 በላይ የጠላት ኃይል የህግደፍ ወራሪ ኃይል ማለት ነው ወደዛ አካባቢ ሲንቀሳቀስ የወገን ኃይል አጥፍቶ በመተባበቅ 120 በመግደል 235 በማቁሰል የጠላት ኃይል ሽንፈቱ ተከናንቦ ወደ ኋላ እንዲመለስ አድርጎታል። ጠላት በዚህ ሽንፈቱ ተናዶ በ24/5/13 በነጋታው ማለት ነው በተመሳሳይ ቦታ ምላኳ በተባለ ቦታ የ25ኛ የደርግ ወይም የፒፒ 2ኛ እና 3ኛ ብርጌድ ተጨማሪም የህግደፍ 1 ብርጌድ ተጠቃለው ከ2000 በላይ የጠላት ኃይል ሁለቱም በአንድ ላይ በጣም መጥተው ያ የደረሰባቸው ሽንፈት ለመበቀል መጥተው በተመሳሳይ በዚህ ቀንም ጀግናው የትግራይ መከላከያ ኃይል 270 በመግደል 350 በማቁሰል 2 መትረየስ 30 ክላሽ 2 ስናይፐርና በርከት ያሉ የጦር መሳሪያዎችን እና ማቴሪያሎች በማድረግ አሁንም ጠላት ሽንፈቱ ተከናንቦ ወደ ኋላ እንዲመለስ ማድረግ ይችላል። ጠላት በ6 ሲኖትራክ የሞቱና የቆሰሉ ሲያጓጉዝ ነው የዋለው እና የትግራይ የመከላከያ ኃይል በተለያዩ አካባቢዎች በተመቸው ጊዜ በተመቸው ቦታ በጠላት ኃይል ላይ ከፍተኛ ድል እያስመዘገበ ይገኛል። በዚህ ጦርነት ከህዝባችን የሚጠበቅ ሙሉ ድጋፍ ማግኘት ችሏል። የትግራይ የመከላከያ ኃይል በተለይ ሐደጉረት በተባለ ቦታ በተደረገው ጦርነት ህዝባችን ሰራዊታችን ስንቅ በማቀበል ሌሎች ድጋፎች በማድረግ ከሚጠበቀው በላይ ሙሉ ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛል። እንኳን ደስ አለን። በተለያዩ አካባቢዎችም የሚሊሻ ኃይላችን ወጣቱ በብዙ ቦታዎች በእንዳባጉና አካባቢ፣ በራያ አካባቢ፣ በገላ፣ በሐሳዓ፣ በዓዲ ሕፈሮም፣ በዓድዋና አክሱም አካባቢ በተለያዩ ቦታዎች የሚሊሻ ኃይላችን ሰብስበን መረጃውን ወደፊት እንገልጸዋለን እንጂ በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል እና የትግራይ የመከላከያ ኃይላችን ከጊዜ ወደ ጊዜ አቅሙ እያጎለበተ ይገኛል። ጠላት ሞራሉ እየወደቀ ሽንፈቱ እየተከናነበ በመረጥነው ቦታ እየተገረፈ ወደ ኋላ እየተመለሰ ነው የሚገኘው። ለዚህ ነው እኛ በተመቸን ቦታ ባገኘነው አጋጣሚ ትግራይ የጠላቶቻችን መቀበሪያ ትሆናለች ያልነው። ይህም በተግባር እየሆነ ነው። እንኳን ደስ አለን። ትግራይ ታሸንፋለች። አመሰግናለሁ።